إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له، أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله، كرا حمدكو الله عز وجل كويت الله يراتشي أسأل من قرو كرا حمدكو الله عز وجل كواسوا كالفوز فيشي مدينة pravja
Κορολέα κιά, κασουκέ κανά, γάφλετη με κάλμπια, Κυράει χάμδι κο Allahi Azza wa Jal ko asu putinjamen ko akva voz vishi modinja čal voz vishi me celja e midalia. Ko akva mubarek divana salavatjem selamia, uprala maro primeri, učiteli, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, uprala leskeri familja, upralo ashabja, upralo sao kola so gjivdingja kale voz vishi me porukencar, makaja dunjana mukle nisar aver osvensar muslimanja. Sa gili me pralalen e mphenjale. Akallajtale momentja rakšovamen ko mase ko divesakote I pobare o brojtari islamska ulema I tale složna koga penena bi ansavilo maro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Neko bortergjojive, kratko ne porukencar, koja so trebela te halova, sar umeti o aibe Muhammedeskoro sallallahu alaihi wasallam mashkar amende. O Allahi Azza wa Jal spomninемale ko različita načinja ko Kuranja vimušan, o spomninjovela radost, o spomninjovela svetlost, edinstveno ko sledibe koleskoro drom, o svetlinjovena amare kalbija, o svetlinjovena mare droma, o svetlinjovena mare ideje, I sija meni jasno vidi koki amari cel kova so trebela ste doresa. Oftalo bah e kalbengoro, oftalo sostavno delo e imaneskoro, bizo leskeri počit, bizo leskoro sledive, a da vas načinela na ne imani. Jektar uslovija e potpuno imaneskoro I talo o potpuno mangi pe prema maro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Odolesko pejgamberi alaihi salam kava krel, la yu'minu ahadukum hatta ekune ahabu ilaihi min waledihi wa walidihi wa nasi ejmein. Na ne te poseduinen, čačutno imani, potpuno imani, sađi koto Muhammed a.s. na ovela tumenge najmanglo, duri poviše tumendar, poviše tartomare roditelja, poviše tartomare čave, ko sledibe koleskoro drom, ko sledibe koleskoro dživdipe, talo amenge najsvetlo primer, sar trebela te postavina amen, sar dat, sar čavo, sar rabotniko, sar građani, sar komšija, moftalo najkompletno sošaj nekaste sledinelpe kakva dživdipe. Bizu I pojava Muhammedeskeri alaihi salam kisena, o manuša si neko kalipe açalo kufri, açal razna širkija, açal razno duri betaro Allahi Azza wa Jal. Ta agada pralalen o Muhammed alaihi salam koga bijanjovela ki Meka, togaš I Meka dobinela o epiteti Mekketel Mukerreme, soka značinel I počituj mi Meka. Akva epiteti dobinela le sebepi o bijandibe Muhammedeskoro alaihi salam. Po Muhammed alaihi salam po naodoriga kakerel hijra ki Medina, togaš I Medina dobinelo epiteti Medinetul Munawwara, so značinela I osvetlimi Medina, I pojave Muhammedeskeri alaihi salam, I Medina I sila baro značaj ko kalbe muslimanenge. Nasamo adava, I puf, ko to vela paromeo Muhammed alaihi salam, o vela bahtali. Hatëre Muhammedeskoro alaihi salam, ko nijek pejgamberi na upotrebinela snepe tejemumi, te čistingjo velpe puvjaja koga na nepani. Edinstveno ko šerijat je Muhammedeskoro alaihi salam, koga na ne amen pani, sar preventiva upotrebinaja tejemumi, to je čistibe puvjaja, samo hatër je Muhammedeskoro alaihi salam, so gazinja uprali puv. Pa po naodoriga tenava kera, I puv,
na hala otelë Muhammedeskor aliselam, se ko jek manush koga na kelli dunjaja, koga paronjove la ki puf, leskor otelo palo odredime periodi na postojnela, ama na nea garde teloja ro Muhammed aliselam, otelo Muhammedeskor aliselam i puf na uništinela le. Jodoleske da pralalen, o Muhammed aliselam i sile baro značaj ko živdi pe muslimanengoro. Qua dva momenti koga bi angjovelo Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kja kaja dunjaja desi salile nekola čudna bukja, si ne razna civilizacije kola si ne durtari pokornosti Allaheske azza wa jal, pa među agavas ne civilizacija tari Kisra, a kala si ne jek najbarvali dinastija, najbarvali civilizacija, ko aso smatrinena si ne pe deka italo devel. No, koga avelo Muhammed aliselam biangovela, dešu štar stubija tar lengeri palata rušingovena, so značinela palo dešu štar lengere kralja, a kaja neverničko civilizacija i site uništingovel. Em posledno lengoro vladatelji, ko vakti Osmaneskoro radi Allahu an naposto imela. Qua dva vakti sine narodo, qua so božajnena sine i jak sardevel, qua dva momenti koga bi angjovelo Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a da ja jak so božajnena sardevel, a čola. Ki kjaba qua dva momenti sine trišće lušovar de škipija, qua so božajnena sine len, lenge këldinena sine, lenge kurbani činena sine, obijandi be Muhammedeskor alaihi selam, akala kipija perena e muništinjove na satari kjaba. Akava italo samo početok, te vakergove deka i pojave Muhammedeskor alaihi selam kisena, kas meninel celosno civilizacija je ke narodoskoro. O Jahudije džanenas načalo a i be Muhammedeskor alaihi selam, primetingeje zvezda, kova so trebela dia zvezda te po avingjove samo koga biangjela pejkamberi, primetingeja dia zvezdem gelem maškaro kurešem kavakeren, elbeta ke arate na bian salilo neso maksimi, lengoro jevapikol na šungjam, jam proverinen, se koajek maksimi koa su bian salilo a dia rat, naštite pjele diakoro tut, edinstveno koje pijela da jakoro tut koja so šeitani naštite pandelo muja bajtalo Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Em pengio Jahudije, opaluno pejkamberija alo maškaro Arapija, navela sar sosine od prethodna pejkamberija maškara mende. Emo do tar pošmineli ljubomora Jahudi do nengeri premoja vera. Ona odoriga pravalen, o ajbe Muhammedeskor alaihi selam, soskitalo amenge značajno, soskitalo amenge manglo, a čalo do vaso pejkamberi alaihi selam kavakerel, se kole pejkamberi sile leskeri dovaja, i dovaje Muhammedeskor alaihi selam tali ummeti, ummeti, o Allah šefačija me umeteske, meri umeteske, odlesko pejkamberi alaihi selam kavakerel, se kojek manuš, koja su Allaheske naprepišinja amal, na kerja širke Allaheske azzawajal, a da va manuš i site doresel da moroše fatluko. Hvala musliman, ne slučajno avelo Muhammed alaihi selam ki dunjaja, o Muhammed alaihi selam tali dove Ibrahimeskere alaihi selam, qua dava momenti kogu Ibrahim alaihi selam, pere čavi Ismaila alaihi selam gradingi Kjaba, među adava o Ibrahim alaihi selam kakerel dova vakerindo. Rabbena wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatike wa yuallimuhumul kitaba wal hikmeh. O Allah, bičal lendar pejkamberi, tarakala rapja, kovaso ko uputinelen, kaza cvrstinelen, em ko uputinelen, ko pravo drom. Podoleske da vakelo Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mesju mi dova e Ibrahim meskeri alaihi selam,
prala musliman, mora te halova, odbeleži be objandi be pejgambereskor alihi selam, nas vedinela pe ko manifestacije, sar so dikaja razno organiziri be ko sveto son na kerena, o počit premo Muhammed alihi selam, na kerela pe organiziri be sar so organizirine na nekoj razna svečenostija, a o dživdi pe amaro, ni harica na ličinela dživdi pe muslimaneskoro, podoleske phalalen, se koje mangele Muhammed alihi selam, ko aitalo povrzimo tomaro imani ko sledi be Muhammedeskor alihi selam, tomaro salavati koga neno kupralo Muhammed alihi selam, salavati aleskor talu pral tumende, mangaja morate mangaja Muhammed alihi selam. Jedinstveno Allah sva čola vešne Allahe azze o džel ko jomul kijame leskora nas pomnina ko amare namazija ko amaro te šehud koga beša ko namazi odoleske phalalen amen sarumeti Muhammedeskor alihi selam ko vaso mangaje Muhammed alihi selam morate sledine Muhammed alihi selam ko leskere osobine na ne ibuti amena kariga te ava ki jamien va kerja madan ki jamia na i jamie italo te pikia lusterija o betoni o cigle i pravo jamia trebela te ove tu i jamia trebela te piravela tu ako gi krovea latar tu mora to ove podvižno bolnica kova so se kaske morate nudine duševno mir, kotoro postupak, kotoro delujbe, okova so na ne uputimoda, te zaljubingel ke Allah skoro dinim. Da li si ame najde pravo te vakera, deka šaj nekoj te zaljubinel pe ko amaro islamsko postupak, i ljuljam najbare rezilëkija so šajte ova, so najdvedi kako socijalne mreže so desingovena. Džuvlja šamijencar, murša bradencar, najbare rezilëki amendar i kljona. Ko so svedinela pe adava, svedinela pe ko adva odini liljam samo ki čip, odini na kovjako amaro kalbi, a kva i talo amaro najbaro problemi, em najbari katastrofa dve umeteskeri, em trebela kva te lečina amen ko pošukar. Prvo so trebela tekera. Amen so mangaje Muhammed alihi selam. Mora amen de te sledina osobine, jektari najbari osobine italo. Te pazina so i kljola taramari čip. So kerela lafja mari čip. Kokala nanela, kokala pagela. Se ko adive. Akla mare orgajno bratinena pe ki čip, em va kerena la ke pazin so kerea lafi. Tutar zavisinela maro hali, dali kova stanovnikija dženeteskere ili džehenemeskere. Ko izgovoribe, ko keribe lafi, zavisinela ko borsjanu bedimo ko Allahi. O Allahi azze o džel, prekuleskoro pejgambera sam ka krel, men yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Koji tu mendar pakjala ko Allahi, em ko kiametsko dive, neka kere lafi samo šukaribe, ako na džanela te kerel šukaribe lafi, onda neka kjutinel, ko aver hadisi o pejgamberi alihi selam ka vakrel, menil muflis, džanena li kojtalo najbaro čorolo tu mendar, o ashabija kakren, ja Resulallah, najbaro čorolo amendar italo, okole so nanele krovi košero, so nanele so te hal, so te pjel. Pejgamberi sam kakrel, najbaro čorolo tu mendar italo, manur so kavel pere namazea, so kavel pere postea, pere hajea, entaroi putisate nașalelo sebapia caliba de tengoro, sebepi kerja gibeti, sebepi akušlja, sebepi uvredinja. A katarda mangate korisnavi je aktuelno prilika, je aktuelno situacija so tergjol Anglija mende.
Približinena pe lokalna izborja. Na Angle mangava katarte čestiti na vsaje kandidatenge, mangava lenge pozitivno kampanja, bereket lime to venko lengo rodeluibe, to venko kori sača operi zajednica, mačala kvama rodini. Mangava katarte vakerav, elhamdulillah, so dikava sa kandidatja mašala maret hala zajedno sjam ki sežda. Po viku i nava tumen. Hatărie sejdakoro, vodinen kampanja idejenge, ma vodinen kampanja te ponijinen tumen siem hala, koiek safire dinena tumen, ma biseren trebela taisate resen tumen, te posakuinen tumenge kabuli, hem namazi, hem ramazani, hem mașcaramende te gușina amen, acava sakana kel, aliamen trebela par sa retova koiek safi, ma biseren tumen o namazi kedela tumen koiek, o dolesc că uvete se tinem tumen cu acava hadise so akergeau pe camberi aliselam, ca si hatări Allah escoren kiamesco divesescoro, tartoma romui samo șucari benekei clo, bizu uvrede, tena ponijinem tumen, acava kerela ocolesu isile samo mangi pe coavai azăvogel, cu aso mangela pe cambere Muhammed sallallahu alaihi wasallam, taro dojnostia su isiamen phalalen, prema amaro pejgamberi alayhis salam trebela te sredočina de kamangaje Muhammed sallallahu alaihi wasallam amare delonencar, angla la mare čibjencar, odoleske phalalen o pejgamberi alayhis salam ka krel, buithtu li utemmime mekarim el ahlak, bi çaldosim te usăvârșnavo moralna vrednostia komanuša. Acva italo i cele Muhammedeskere alayhis salam, moralna manuša amendar te kerel, primerna muslimanja amendar te ovel, ponao dorigatari dožno su isiamen, premo Muhammed alayhis salam, uvek tova zablagodarna ko adva sopo seduinaja, zablagodarna ko sastipe so piravaja, i najbari zablagodarno se sasti pastoru italo, te uštete aveko saba namaz. Ej musliman, zamislin, ako nekoj nekaske penela, Wallahi te saslarel sekole, kekoj te ali iskušimo tari bole se rakoskeri, Allah neka saslarel jarab. Zamisli nekaske penena šunen, tu sosjan iskušimo tarakva boles, araklum tu ki iljači saranda divete aveko saba namaz. So mislinja na neli tavela dva manuš, sekako kavel. Dik so vakergatoro pejgamberi alayhis salam, koja vela ko saba namaz, ostalo tari zaštite Allaheskeri azza wa jel, savi pobari zaštita rodea sem ko Allahi azza wa jel. Kasta rodea ver zaštita sem ko Allahi azza wa jel. Soske na ovea zablagodavno kotoro sasipe, soske na mangea te cre odbranbeno sistemi korkorituke preko këldibe sabaeskor namazi. Ponao doriga prava musliman, tari dužno su isiamen, prema amaro pejgamberi alayhis salam, kovaso mangaje Muhammed alayhis salam, trebela uvek zablagodarna tova dva so poseduinaja. Te na đivdina ljubomoraja ko nekoj poseduinela, nekoj poviše tutar. Morate haljovea dva sar inspiracija, nasar ljubomora, trebela tot inspiracija tu da te cide koleskoro drom, soske toro čavo tenel po školu ime, soske tu tenove po kvalitetno. Taro mangi pe pejgambereskor alayhis salam, o muslimani vodinela računi soja parva kerela pe. O muslimani na parvarela pe haramea, se o pejgamberi alayhis salam kava kerel, yek manush kova sona vodinela računja čali lokma o haibe, dali halali li harami, saranda diveleskeri dova kabuli novela ko Allah azza wa jel. Vodinen računi, se koje mangele Muhammed alayhis salam, ovuštela talo produktivno, ovna ne mrzalo, pejgamberi alayhis salam kava kerel, najšukar tumendar, najšukar zarabotka, Italija di zarabotka tartomareva sta, ma dozvolen pravalen pasivnost ovel maškaramende. Agar mangela pe Muhammed alayhis salam, agar sledinela pe Muhammed alayhis salam, na sledinela pe Muhammed alayhis salam,
te čitina leskoro dživdi pe sarvesti koga biansalilo, koga mulo. Na, ofta inspiracija koja maro dživdi pe, oftre bela to produktivnost koja maro dživdi pe, toga što opravdina, a maro postoji vesar muslimanja. Odoleske amen ka kera dova ko Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, te kela menge nasipi o šefatluke Muhammedeskor alihi selam, te kerela menge nasipi tar leskoro vas pa niko dženeti te pija. Ko društvo je pekamberea tova ashabenca remamare najmanglencar. Kera dova ko Allahi azza wa jal, te kela menge nasipi u ibadetija te manga, ku ibadetija te sigara, taro haramija te našao tuđa hakija te muka. Kera dova ko Allahi azza wa jal, o čoroli pe taro kera neka duira kerel, o bereketija ko amare kera but neka ovel, o problemija tara amare kera neka cidel, o mangi pe ko amare kera neka zavladinel, amare maksimen ko lengere dromao Allahi neka ara kel, hairli me porodo ko kerao Allahi neka mukel, o borčija neka duira kerel, amare nasvaleno Allahi neka saslarel, emamare mulengio Allahi dženetija neka del, ekulu kauli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله Kerene bitirno safya, so safya ta utaro tamamio namaz, to perno safya. لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.